نسرینم را نوروزک یا نالید به جشنا پیروزا نسرینم را نوروزک یا نالید به جشنا پیروزا هلا کردستان نیمه سنمان جشنی بینرین دلال دم باش از علی تک باش دخله که نویا گریانا میا موزیکی جدوم تک بورمه ایروژی امل پایتخت ایرانه لتهرانه نه دگوه چاوین ما میوان آوازین کرد روشلاته بن وکو هر جار دنگ موزیک خوش ما ببرخوافتینه و بره مدده با آلی خوابه و گاوه به حمدی خواه لنگو پین ما بیا گوه مدکن گاوین ما بر با آواز آود بن میناکو چاوارونی بالا پروانه و پپولیان دکشینه اره خوزه خوش چاوه مروف تردکه و دل گشت که اره آواهی سپهی نشان شارستانی ددن خویا کرن لدمینه سهره که موزیک هیا که دود بیجی خوزه و آواهیان دکه جان و گیان یا هری راست او اکو موزیک جی آینده و نینکا جواکه یا ارتنگاری و دنگ در دوره دیکیلی و گرماهی مروفان ری و رسم شار و باجاران دنگ و آواز بالنده و تیرکان چه قاسی ارتگاری و گلن ولاته کی رنگین به او قاسی چند ویجی رنگین و بجانه ام دچن بال جوارخانه داکو جمره بحثا کار خوی موزیکی بکن جوارخان ایرو ام مال وانه و ام راستجی کیف خوشین و ام هاتینه روشلات ام هاتین و گروپی و بناسین ام و کیف خوشین سر بلندین ام تخوازین هو سریدا ام و بچک بناسین من جواری شیخ الاسلامی خلق شهری سنه دانشجو شهری تهران گورانی بیجم یکمین آفرته بوگم که لا ایران گروه پیشنانم دامرزند بناوی گروهی جوار که لا تهران بو یکمین بار لفستیوال کابشتاری من کرد و او برنامه زور استقبال کرد بعد هرو کنسرتا لشاری سنا بو یکمین جار که اصلا جنیاری جن من نبوه ملسنا شایدش اگر بواید تمرین کیانه کرد بو خویان بلام او که بین سر شاشا بین سر صحنه کنسرت بن نبو و جنیارکانیشم همویان فارس بون بلام موسیقی کردیان لیادا تنیا یکم یعنی کسی که لنا گروپ کرد بو فقط خون بو و لقلیانا کردی کارم که حتی هالپارکی کردی که فر بن او احساسه که لنا موسیقی کردیان هست فراتر بزنن گروپی جوار ل چند سال ما بر سالی 1393 بو با منتخبی بانوان لایرانه یعنی جزء گروپ گره که وقت کنسرت من هیا زود سولدات بید و طرفدارانی زوری هیا جالبه همون طرفدارکانی گروپی جوار لایرانه لتهرانه زور بیان فارسن و فرا خوشحالم با من جنکی کرد کارم کرده که فارس وانگره لموسیقی کردی فرا خوشحالم که توانم به نوت آواز بخوینم و
لەسەری تەنەفۆسی ساحیحی ئاواز چۆن گۆرانی بێژ فقط دەنگ نییە ئەبێت زۆر چگەر بزانێت کە بەداخەوە لە ناو فرەجێک ئەگەر من نەبینم هەر کەسێک دەنگی خۆشە تێتە سەر شاشا و کۆنسەرتات و گۆرانیەڵێ من چۆن بە سوورەتی ئەلمی بەڕاستی وەختم داناوە لەسەری و زۆریش ناتوانم بە هەر قیمەتێک بە هەر حەزکەم خۆم نیشان بم چۆن پێم خۆشە بەڕاستی کارەکە کارێکی باش بێت و من شاگردم هەیە لە تارانە هەفتەی 2 ڕۆژ بەڵێ هەر لە ماڵی خۆمە هەفتەی 2 ڕۆژ تەدریسی موسیقاکەم دەنگی بەڵێ بعد تەرزێ دەرواقع سێداسازی تکنیکە دروست خوێندن بەم شێوازە وەختێک کار بکەن ڕاحەتە دەتوانن لەگەڵ موسیقا لە دەگاوازە ئێرتبات بەرقەرارکەن. جیوار لإيراني وكي باجارين نوا إيراني وكي جبلي تهران وجبلي سنة وساكز واندران در كفتية دروي ولات كونسر داي عنا 2 ساڵی لەمەوە پێش لە فستیواڵی ژنانی بەرلین ئەمە کۆنسەرتماندا زۆر باش بوو و بەڕاستی باوەڕیان ناکرد کە لە وڵاتی ئێران بەرحاڵ ئەمە گیر و گرفتمان زۆرە کە ئەو هەموو ژەنیارە باشە لێنا ساز لێبن هەر بە جلوبەرگێکی کوردی بە موسیقایکی فۆلکلۆری کوردی و زۆر باش بوو زۆر. هایدە مەگری مەگری نازەنین چاوەکەت دێژێ هایدە مەگری مەگری نازەنین چاوەکەت دێژێ دایکی خۆت نییە عەزیزم نازت بەکێشێ دایکی خۆت نییە عەزیزم نازت بەکێشێ هایدە مەگری مەگری چاوەکەم چاوەکەت جوانە هایدە مەگری مەگری چاوەکەم چاوەکەت جوانە کاتی تۆ دەگری نازەنین ماڵ و وێرانە کاتی تۆ دەگری دەکەم ماڵ و وێرانە. و چەند شاگردێکیشم هەیە کوردان خەڵکی سەقز ئیلام لە سنە مانگێک یەکبار لە موەسسەسەی بارین لە سنە شاگردم هەیە و دەڕۆم لێنە تەدریسەکەم باوانێژ منجم لازم نییەوە فارسی کار بکەن بە شێوازێکی کوردی لەگەڵیانە کارەکەم ئەگەر پێخۆش پێ خۆب لە موسیقای فارسیشە لەگەڵیانە کارەکەم بەڵام خوێندن بۆ کەسێک کە زمانی کوردیە ئاواشناسیە ئەو دەنگە بێژی کوردی بێت بەداخەوە زۆربەی لە کەسکەری کە فارزمانن تەن کوردیە خوێنن بۆ یەک گۆرانی باشە مەش حەزی پێەکەین پێمان خۆشە کە کەسێک لە زمانێکی تر هات کە مەسەڵەن بە زمانی کوردیە خوێنن بەڵام وەختێک کەسێک کاریە بێتەوە کە بێت لەسەر موسیقای کوردی کار کات هەمیشە من ڕەخنەیان لێگرم ژم بۆ چێژێ وا بێت تۆ ژە کەسێک لە ناو فەرهەنگە زندگی بکەیت شادی و خۆشی و هەڵپەڕکی و غەم و بەدبەختی هەمووی ئەو نەتەوەی کووردە بزانی تابتانی ئەم قوڕغە ئامادە بێ چۆن بەداخەوە کەسێک فارسیە خوێنێ فارسی خوێندن هەڵ ئەم قسمەتە کوردی لە حسە و لە گەڵووی و لە ئەم ڕێزۆنانسی ئێرە زۆر مهمە کوردی خوێندن ئاواشناسی کە لە نظر فۆنەتیکەوە بە خاطر زمانەکەمان چۆن دۆڵەمەندە حتممە نەبێ کەسێ بێ کە شارەزا بێ و بە زمانی دایکی قسە بکات. پشتی صحبەتا مەیە خۆش یا بە موزیک و زانیاریên di derheqê jîwarxan û grûpa wê de em derketên ji bo hevdîtin û hevnasîna bi hevalên jîwarxanê yên muzîkjen ku di grûpê de li gel wê cih digirin. Muzîk eşqeke ku mirovan digehîne hevdû. Wekû jîwarxanê jî got erê ew bi Kurdî distire û hestên xwe bi zimanê Kurdî derdibire. Lêpiraniya kesên ku li muzîka wê guhdar dikin farisin
حسکرنا موزیک زمان و سنورا ناس ناکه براستی مرو گلک که خوش دبک و دبینه جنک کرد به اوقاس هزو هولدان موزیکا خود که دده گهدار کرن و فیر کرن گروپی جیوار راستی جی من بحث کر ما آخب يعني بر جهاتية وجبركو كومك جنابو وباش مير جهاتنا نودا هي كم از و برسش برسم شمات شكوسا چه شرایطی لواقع سیاستی ایران وایه که کنسرتی بانوان یا جنان وقتی برگزاره به فقط جنکان اتوان برون بو تماشای کنسرتکا بخاطر و زور اتوان بلی نیمه زیاتری خلق نتوانن بهرمند بن لکارکانی خاتو جیوار بخاطر و خاتو جیوار فکر دوتی که بید پیاوکان و پرکان بید ناو گروهکی که گروهکی تلفیقی لپیاو جن بید که بم واسطه لایران بتوانیم برنامه کنسرتکان بو همو خلق کان بید. هرچی قاس بند و آستنگ لپیشی هنرمندین روشلاتی هبنجی وان تجاران دست جی تکوشین خواه هنری برندایه و سری آخواه بردوام کرنه. جبر کو باش تزانن هنر بخواه او تشت جیان واتدار دکه و هیم و راوستگه ها پیشی ها به گوهرتن و به بیش و برن ها جواکی ها برف سرکفتن و سرفرازیه. راستیشی ام هم روشلات و الویدره لگل گروپ جیوار ام موزیک کردی آخوین سر موزیک کردی سر هنر کردی آخوین از به کیف خوشم سپاسی واد کم شکرم امیش سپاسی واد کن زحمت انگیش آوا موسیقی کردی خود انزان بخاطری گوربونی جغرافیا کردستان هم تنوعی زوره يعني للرشالات تو فورماتك للموسيقى كردية بيسيلا باكور وباشور فورمات كثير وامانه ايوا قر يعني زحمتي ايوا كما والله بكنا خلق الدنيا امانه ببينه بيجنا بك موسيقى كردي چني غنيه وچني زنگینه چند زنگینه نوع جبرکو هر چهار پارچه یعنی وانا بجین وکی کردستان دا زمان پر زمانی هست وکی دوکن جدا هست زروان جدا هست و دوان زروان دا هنرک جدا هست زازا کی بیدم ملکی بیدان کردی کرمانجی بید راستیجی هر او تنوعی زبانه تنوعی موسیقیش لقل هنا اویتر سپاس پشت صحبت آمه خوش لسر کار گروپ و بحث آمه در حق پررنگی جورین موزیکا کردی که چا و اردنگاری و زراوین جدا شیوه موزیک و سترانجی دولمند و رنگین کرنه ام لترمپیل خواه سواربون و ما بر خدا مالا میلادی یا که مینا پیشنگه که آنکو کولکسیون اک جی آمورین ریتمه هر وها دا که ام به هف دوره موزیک جی بجنیم بله من هم مالا میلادی و میلاد راستیجی و دیگه مازن و کریه و پرکسیونی و هی داولی و هی دفی و هی همین چیزی و هی میلاد در چه چکر بحثابه بکر پرگرینگه اولا زور بخیرین گورتان کردین من خب سال که کاری موسیقی دکم رشته تحصیلی خودشم مهندسی آیتی بودم شتێکی تر بوو ولی بە دلیلی ئەو عەلاقەیەکی کە لە قەدیمەوە لە مندا بوو بۆ دوای موسیقی کەوتم و بەنابەر دەلایلێک خۆ مثلا من تحصیلاتەکەم شتێکتر بوو ولی هاتمە نێو مەسیری موسیقی و باخەن نوعێک جنون لە خۆمدا دەبینم لەو زەمینەیەدا کەەوە باعث دەبێت ئەمچین محیتێکەوە ببینن من خب علاقه شخصی خودم با رنگامیزی صوتیه لنه بحثی موسیقایی لنه بحثی پرکشن ده و بخشی لانه ساسای اصلی من یعنی ساسایی که کلاسیتی خودم در استفاده انده دکم سبکای مختلف موسیقی استفاده انده دکم ولی بحثی که شنه که تعدادی کن سال که تمرینی انده سر دکم یا لبروی که مثلا بتوانم ریتم‌های مملکت‌کانی دیگه بناسم استفاده لو سازانه دکم نبودی که لسر استیج یا لنه محیط استیجی دکان هنده بکم. و سازهای لاتین هیا، درامز هیا، نظام یک سری سازهای خاص هیا و مرساتوبانو، وقتوبانو
مثلا نخري أذربيجان هي بدو حالات مختلفة ودو كي لأصل داي نيجيريا إيبو دراما بغلبة شي هندوستانا تبلايا أنا سريع قولدانم كا خميان كوكن يعني بتشيونير وببيانو بس تونه جدايا أنا توني جدا بچه که دکوریه دکورا انظر بحضورتان که دفعه او قسمتا کلا فریم درامی تنبورین تنبورلا بوفالو درام اولش قسمال پرکاشنه کن و سازهای قدیمی کورس دی شاگردی ده هیا بالا من هفته دو روز لو دفتره هنرجوم هیا ما بخیر روز کنیش کرد اره هندک هنرمند هندک وکی ما مستین موزیکی آنجی هندک هنرمند ایکوش در و ایکو ویکاری براستی جی هنری بک یعنی من از وی گوتنی جی بیش ما پیتر هنر بو پارتی تاگیره مکیش در و ای اویدیه دماکو هنر بو پارا بی پارا راستی جی تشتی خوش ندار که بید نه تش عجب سرویت گوتنک ته بیتن از مرقت که بله وکو دغدغه که من چون دبینم که به حال موسیقیش تجارته بیزنس یعنی وک زور صنعتی دیگه و ورزش اشتراکاتی که زوری هست ولی لو وسط ده خب انسان سیاست گذاری های دبینه لطرف ایده که مقدار خاصی که محدود دکنه یعنی به نوع اکسلیقه خلق خریکن تصمیمی بوده گرن به نظرم ده به خلق مقدار به هوشتر بن هوشیارتر بن که کمک چاول اطرافیان خواهم بکنه فضاهای اجتماعی سوشال میدیا و اینستاگرام و فیسبوک زور انسان دبینه که مطالبی دستبندی شده و کوی یک دفعه به حجمه کی زور وارد ده و هر کس سر لهر پیجک ده دبینه که فضایی کی هموز یک هره ولی وجواد زانه وزوشته چی گرینگو اصلیه ولی الان حال منطقه مثلا کردستان خب مناطق مختلف رفتهای مختلف رقصهای مختلف رفتهای مختلف وجوداتها الان او حالاتی که هاتونه رو میوانی امان خب به نظرم زور اتفاقی که مهم و خوشه بوی ما بود دلیلی که ایده کی زور لكردستاني او لا دتوانا لقل او گروهی که او كو گروهی وگیما ممکنه لمناطق مختلف هبه او فرصتها پیشنان هنا و تشریف هنا او با خلق نظام زون نقطه که مثبته که دتوانه پیشگیری بکه یا مثلا معرفی بکه اما با ایده چیزی که چون ممکنه اگر فضای اجتماعی دائما نتوانیم یک ببینیم ولی او فضای خب اتفاقی که زور مهمه از کیف خوش مجبور کاری تنی تجاریه از وی بینم کاری کسی هنرمند مداره کاری ما نه تجاریه او جدل دکن وی کاری و پیروز دکم هیوی دارم پیش روز عمل باکور باشور و روز آوا عمل هنر خالوی درجی کار بینن بکن کیف خوش بم از فازم پیش گوداری تبکم یعنی کیجان آموری تخوازی لیخی از نظام پرفورمانس بچوک از فازم تو بتنه
و هزا وان جی موزیک را خبات وانی بدو چوینا جبال وان جبومه زور کرد. گاوا مروف کس نه و قاسی به هیز و مرق دی جناندنا موزیک ده دبینه. دخواز هر لجموان به و لوان گهداری بکه و تبلوان ببه. لی بلد داویا هر میوانداری ده خاطر خواستنده به. تبدی ویرت ما بده و ام ایرو جی خاطر جی وی راوستگی ها خواه و جواجت خوازن. لبند آمدن. Take again,